Fokitaniko. Et wawata. Ça s'appelle du stoïcisme. C'est du pragmatisme, c'est du réalisme. Et ça kota kobe. Kono wiwden faanunde meɗen den ko fokkitan den kon. Ko wondema ko ɓe faala wadde ko gollitirgol e wiide ɗum ɗon gasata en faalaka ɗum ɗon ko ɗum ɗon kadi wawɗen golludemo. Ça s'appelle toujours du stoïcisme. Stoïcisme. Ko ɗum ɗon. Min partage ni on ɗo vidéo ka compte tola tengela mo tellen 20 minutes ni tellen non 20 et quelques minutes ni yewtuɗo ɗon fi stoïcisme. Arɗo fensiti moƴƴa kon ɗum woni stoïcisme. Ko konko tawata ɗon a innayi goɗɗo a wawatamo kanko. Kono a geray huɓindoɗa hoore ma ko waɗata e maɗa kon. E piide misal. Goɗɗo ari ɗaɓɓitima a monike. Na kanko monimma. Ko an moni, ko an jonnimo o wawi wadde ɗum. Sabu so ari o yennima o waɗi ko faala. An a jogitike hoore ma, a jokki haaju ma a waɗi an ko wawɗa kon e hoore ma. A bonnitanimo ko eɓɓi kon. Ça, c'est du stoïcisme. En réalité, yimɓe ɓen ɓe ala contrôle e men. Ko enen jonni ɓe contrôle e hoore meɗen. Ɓe ala mbawdi fus e hoore men. Gon wiyeteɗon konno ko Jeynab Touré. Ɓe gonfli nombre votanɓe ɓen, électeur ɓe ɓen. Donc de 6 millions, je pense qu'ako 5 millions, terlen ɗon, nous sommes passés à 9 millions. Fiyon non ɓe waɗi ɗum. Ko parce que score stalinien mo ɓe faala on score astronomique mo ɓe faala on de 80 et quelques pourcent, 90, 91, 86%. Si ko yo heɓo, on andi ko to ko yimɓe ɓen par rapport e vote on. Jon non ɓaytuni ɓe eɓɓi ko oya chiffre maɓɓe feƴƴunoɗon ko ma ɓe ɓeyda nombre votanɓe ɓen. Si hay si innama affluence on ɗuɗali kono koye inne toujours tel nombre de personnes yehi votanimo. Parce que ko ma chiffre heɓanoɗon ka référendum, chiffre heɓanoɗon ka présidentiel maɓɓe. Ko yon chiffre fayin koye yaltito. Yentite moƴƴagoy, yiyon andon. Yiyon victoire men on honto woni. Yon non, hande kadi non difficulté mo ɓe mari on parce que c'est pas une surprise, c'est pas une nouvelle, c'est pas une information yotaw. Il y a pas eu d'affluence. Ko ɗum ɗon kadi wannoɗen ka présidence maɓɓe, ko ɗum kadi wannoɗen ka législative, kaduma ka référendum maɓɓe. Mais ko progressivement, parce que fewndo ka référendum, yimɓe ɓe harno jonnimo bonne foi, harno jonnimo, ko innete kon, anno ko bénéfice du doute, gonga, Allah en Mamadou Silla, le doute du bénéfice, hari ɓe jonnimo le doute du bénéfice. Ke wondema mo yaade waɗa référendum, kono taweta ke wonata candidat. Yimɓe ɓen ka flawaji, ɓe jangaɓen, janguɓe ɓen, ɗaytuɓe, ƴoƴuɓe fo hawtiti yehi inni ok. Wakkilo ɗe yer enen seeɗa ɓen hara en hersinali ɓa en hulɓinama ma hen voto en fiyo hen heɓu constitution o moy. Yimɓe ɓe yalti ɗon seeɗa. Kono ka présidence yugol maɓɓe anda hande kadi candidat ɓe maɓɓe woni exclu. Ɓe andi ɓe ɗo ɓe yehi ɓe waɗi senda suɓo yimɓe ɓen boykoti. Mais on tuma, la nouveauté, et c'est là l'information, c'est ça l'information et c'est ça la particularité d'aujourd'hui, c'est que médias occidentaux et médias locaux on tuma, sali no yaltinde, réalité terrain, on sali kariwol de gonga. Ça, c'était ce qui s'était passé au mois de novembre, kako décembre. Mais hande do, capitaine radio jidin, yahe ka sente information ji. Ɓe kupaligo internet sako woni a wara internet on ko ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo ma ko ɓe acciti parce que hoolagol maɓɓe wondema ils pourront faire passer parce que ɓe ƴetti yimɓe men ɓe hikkini yeeso ɓe tanƴini ke ils vont nous berner cette fois ci ko hakkundeji maɓɓe ton ko yimɓe maɓɓe ɓen ɓe buudata ɓe boykotata yimɓe maɓɓe ɓe non ɓe yaltay few donc so wattanila vous n'avez pas besoin de VPN kam woni wadde ɗo wadde live on si ɓe waɗi restriction débit on fi wata on suivre live on ça c'est certes kono vous avez accès à internet hiɓe waɗi kadi maski page ji amen ɗin fi wata on yiwde wonɓe ɓe lagine ça c'est un fait ɗum ɗon c'est incontestable ni ɓe waɗi ɗum ɗon ton kono wiwgol a connecte to ni hara ala internet non ɗum ɗo waɗali mais écoutez médias d'information ji ɗin goɗɗo addanimi ɗo information inni même RFI ka édition de 18h30 par la voix de monsieur Mouktar Ba correspondant RFI Conakry
andini que les gens ont boudé les bureaux de vote. Ça là, ça c'est l'information. Tundo, kundo une information. Na de wondema on boycoti, dum don on wadi no dum gibinebi don boycotude. Mais que hande kadi boycotton c'est à un tel niveau que suudo tako jungo wata suudude nange ko do wonde ngande do. E ko do nominata yettude Allah. O yi o penseur je wondo yeso do yudo cogito ergo sum ko René Descartes wiyete. Fewndo ka philosophe be ben woni e bunjude fewndo tawno hari be jaali hari mo kala no addude ko wiyete ko gonga mo kala adda ko inete ko gonga goddo go imo yo tawa bonnita dum do wi hande kay dum ko gonga hankin ko hande do na gonga wadira non ha goddo go kanko wiyete do René Descartes o yalti o inni hebobe gonga mo tawata ka yeddetaake on fow ka woni ardude ko sengo ka dina pide misal Allah no wodi goto wata yeddude dum fi kala goddo go immo to inna ko am wi Allah no wodi men mi do wi Allah ala goddo wi ay dum dum goddo go immo yo inna en wuri en fop en maaye taw dum do wata ko yeddade kono fayin ko sengo ka dina on tigi ardiri goddo go immo yo inna bon en wuri seeda e maaye est ce que da holi ko ko yete mayde do ko gonga est ce que haray neddo on tigi tigi go maayi wonki makko kin en haraki maayi koko inete reincarnation ala e maana goddo si tawi wonki makko kin sortike fure on jettama iroyama ka leydi est ce que kin wonki don wala yaltitoyde biddo go kanyum kadi wondo hebo yede donc tayno wodi ka be yeddata toujours be yedda odo non kanko René Descartes o inni o yaltina e gonga mo tawata ina ka dina wodiri gonga mo tawata goddo wata yeddude mo o jodi o mijiti ha o inno e cogito ergo sum cogito je pense. Puisque je pense, donc j'existe. O inni mido mijitade, mido ndarude. Ko mi wadata do ko tawata simi wodi goddo wata yeddude. Ka mijitagol makko don o anditi ene simo mijitade ko bay mo woda ka. So woda no ka o mijitata no ko parce que be woda ka be ala mijitade. Bay non tun himo woda mo bay tun mo mijitade mo woda yo yeti do yimbe be himo woda goddo ara yedda mo wonde ma woda ka. Mi fillito ka dabbitugol makko gonga mo tawata goddo wata yeddude o ndari takko makko dum fo ka tawata inne taake do ka sengo dina o mo tawata kanyum gondina e dina o ardirani be piun taw kun ko welu kun fi fandu kun ha ya wattanta ilaymo wi'ugol bay tummi do mijitade mido woda e bayno mido woda goddo wata yeddude mido woda ene fewno ka mon e wadde o live do wayi yeddude wonde ma min tolam do wuri do wayi yeddude wonde ma ido woda bay don nanude lan do wayi yeddude wonde ma o sai do ala wadude o wata wonde aw koy on logique wonde ngande do senerde hande do wata yeddude few ke wonde ma hibe jogi ko innete kon dole den hibe jogi de e wata yeddude be jogi dole den fi honu hibe mari lawol e mbudi dimbe mari lawol e yimbe ben hibe mari dalawol e alaji din baytun non hibe mari accès e dido hibe mari jungo e dido labi mabbe hetta e dido yeddata ke be mari dole kono est ce que be mari laamu ngu konko inete laamu ngu hibe jogi ngu taske moja mido jodi ka salongam à des milliers de kilomètres la Guinée. Tidjane no jodi ka Salomon maka otowal mum à des milliers de kilomètres. Ansu Damaro e honno Benito e non linte kala be faala non. Men jogaki finkari, men jogaki mbudi, men jogaki yimbe. Be inata menen kadi be do ko menen woni be wiude ko dum do wada ton. Me lamaki portion ay goto kono men jogi di telephone ji do meden jogi noppi modon di alla no kori nyam fo hakkil si men ngubbini ko telephone woy do me wadi karawoji amen me hewti on ka platform ji naati on ka noppi hewti ka salaji modon mo kala e men bendina hakkil ndara konkon de ndarte dum yaltintina ko konde wadde do
donc ɓe wonɓe arde félicita inna nous avons réussi watta mériton e hoore amen non na men réussisi si men esi uno hande kadi hana na men esuigoy si hande ɗo e yawno tawa yimɓe ɓen ɓe yalta ɓe nooto ɓe yaa ɓe waɗa ko seynerde waɗi kon harayno na min soñjotogoy musayno lan suninayno langoy ɗum ɗon suuɗotaake kono ɗum waɗata no janngo weeta minna mi wallini cippiro ngo ɗum waɗata asewe wonɗo e aroyde si Allah jaɓi mi ronka aroyde ɗo mi waɗa yewtere hande hanki mi yewno ka commentaire ji woɓɓe no wi donc hakkunde an e yimɓe ɓen no wawi annabi nu e yimɓe muɗum ɓe merci mi weltanike ɓen ɗon on misal mo ɓe ƴetti ɗon mi weltori yo taw o nandindinilan e annabajo na kadi annabajo wonɗo wo tawɗo on ko tawda ɓen e olol azmi tawɓe ɓen c'est les déterminé ɓe Allah suuti ɓen e nder nogay e goɗɗum ka o addi kon ka alqur'ana inde mum e nder guluji ko waɗi kon mi weltori ɓen ɗon mi weltanike ɓe kon ko ɓe ɗo mi yetti kadi Allah inaka ɗo mi ƴettoloyru mi focca goɗɗo mi waɗɗinaka ɗo yo taw goɗɗo e mon si waɗi bonnere ko min nangitirte o way ɗum ɗon mi ala ɗen doole mi landitirtake ɗen kadi na ɗum kadi woni komi faandi kono ko mi waɗɗina mo tawata on julɗo kala ko ɗum waɗɗina ko yottingol gonga on darto fenande nden darano gonga on ko ɗum ɗo woni komi waɗɗina ɗum ɗon non miɗo waɗɗina ɗum angiɗa waɗɗina ɗum mo kala no waɗɗina ɗum ɗo ɗum ɗo noon si mi waɗali mi daroyke yeeso Allah o landitoyto lam si an kadi a waɗali a daroyke yeeso Allah a landitoyte ɗum ɗo no waɗɗima no waɗɗila no waɗɗimo kala kono noon e hoore ko mi waɗɗina ɗum ɗo gon Allah eno fodinmi wondema si mi wakkilike mi fawike e makko mi memmini sabu on o wallitoto lam o wi mi toreɗan o fodi kadi o jaabinay ko ɗum wonɗen e wadde ɗo annabaɓe heɓuɓe polgal ɓen fof ɓe heɓirale polgal sabu ɗuɗugol yimɓe o way ɓe heɓirale polgal sabu doole maɓɓe o way ɓe heɓirale polgal sabu jawdi maɓɓe ko ɗum waɗi e nder annabaji guluji ko nayo wodi marɓe kaalisi ko nayo e maɓɓe yaltitawɓe ino mari laamu annabi Dawuda annabi Yusuf annabi Sulaymana e kañum annabi Ayuba ko ɓeɗo nayo annabi Yusuf hari na o lanɗo ka inneteɗon dans le vrai sens du terme kono hari na o ɓilliɗo kaka pale o wonno annabi Dawuda noon annabi Sulaymana ko ɓeɗo woni tigi inneteɓe ɓen ko annabaɓe tawɓe kañum kadi ko marɓe kaalisi ko marnoɓe laamu e annabi Ayuba mo yewteɗen on fof laamu ngo jogino ko mbuɗi ɗi o joginoɗi ɓeɗo nayo e nder guluji ko ɓeɗo nayo luttuɓe ɓen fof ko miskimɓe Allah kono ko ɓe miskimɓe Allah ɗo Allah waɗi polgal ngal yalte mum fiyon ɗum koko mi wi on kon ko kanko jonnata kutu on ko kanko jonnata mbawdi ndi ɓeɗo noon e fanɗude ɓeɗo e wasugol maɓɓe mbuuɗi ko ɓeɗo immi darti marɓe kaalisi Numurudu Firawna e kala ɓe annduɗaɗe name them jonnu inɗe maɓɓe ko ɓeɓe ala kaalisi ɗo ko ɓe yawitanoɓe ɗo ko ɓeɗo yehi fooloy si Allah fooli ni ɓeɗo no yeeso dundarankeɓe tawnoɓe laaminoke funnange ha hirnange bohta nasar kañum e Firawna ɓeɗo laamino funnange e hirnange kako Numurudu furnange e hirnange ɓeɗo laamino kono e yi immiɓe ɓe yehi liɓiɓe ko yimɓe ɓe a wattenta yila few liɓiɓe ɓe tawata hay a miijotano ko ɓeɓe heɓayno polgal e nder mum Allah kadi waɗi woɗɗo e maɓɓe on ko sonsoliwi hendiɓe liɓiɓe few wona Numurudu sonsoliwi woɓɓe ni cowngi ko woni wo e muɗum ɗo koko tawata ko hay celluɗa e muɗum a wari lanni few Allah immini ɗum ɗo ta ko ɗum ɗo yata foolaɓe few fama baaluka an kon ɗum woni an fiyake ma an o wonɗo heɗitade lan ɗo par ce que ɗa reni hande ɗo CNRD e Mamadi e nanduɓe maɓɓe no memmino ƴawra jolda ene an a sikkuɗe pick-up je maɓɓe ɗi blendeji maɓɓe e o renfort maɓɓe ɗo fo ino dolni yeeso Allah sonsoliwi Allah gooti wawi arde halka ɓeɗo gooti kono par ce que an gite maɗe jogiɗa ɗen seytane no arde wumine seytane no arde hode seytane no arde kujine gonno wonma kujinirde ko faminangol ma ɓay tun ala mbuuɗi wonu ɓaawo marɓe mbuuɗi ɓe ɓay tun ala doole ɗofto marɓe doole ɓen haysi ko jagguɓe o ma wadde ɗofto wallo ɗon fanku tawaɗo fus accu ɗon
He dole dartetake, laamu no darte, laamu dartetake. Ɗon ko gonga laamu dartetake, ko ɗum waɗi noon si holluɗe ngande ko wonɗe wadde ɗo ko, ko enen jogi laamu ngu. Seede on non, o yiyay noon gibbi hande ɗo naɓi janggo mi fuɗɗo noon information jiri. Auzubillahi samil alim min ashaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an waj'alna lil muttaqina imama. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عند دوكو التي هوريت لون جابان اتاتيغو اندو lewru jowaɓuru hitande guluuje ɗiɗi e nogay e jeego ko welo welo janno woni komi jooɗi yeeso moɗon ɗo hompitugol on ko sakkiti wadde kon ko fewndi kon e hoore windere nden ko fewndi kon ka leydi meɗen leydi Lagine ka tawata hande ɗo ari senerde no fokkiti yawgol waɗoya kuudeta maɓɓe jowaɓo on hande ɗo ari ɓe nodditi jama on yawgol landoɓe piiji ɗiɗi ko hombo suɓi ɗon ka ardoto on ka commune ji moɗon mbeyna ɗum ɗo élection communal ko hombo suɓi ɗon fiyo yaw représentant on ka suudu waɗirdu sariyaji ka ɓeynata ɗon parlement on ka yewtete ɗon hari ko ɗin ɗo ɗiɗi wonno ko CNRD woni ko nodditi jama on ñande goo noon on fopi ɗon andi hari sama kala wino ɗo tindolngol yimɓe ɓe innata américain jon e français jon ɓe jooɗi ɓe yewtude oya innay ɓe andi ko mbo woni laamiɗo on o nodda o félicita oya si tawi 18 heures ka tawata bureau de vote ji ɗin kadi fermata ɗon déjà haray sondage o wino ko kaari feƴƴata aroya ɗon Afrique kamɓe addo élection on ɓe wama yiyatade ko mbone gagnade aw Lagine noon ino mari particularité Lagine ko wonɗo e ko gagnotoɗo woni wadde élection ji ɗin ko gagniki élection ji ɗin a gagnirokiɗe 52,52%, c'est-à-dire que ko juste ko majorité on ko heɓuɗa ko juste fi o wawi wi'ede ko an heɓi majorité on ɓeyni joni noon ko honno warrata fi a wawu laamade pendant les 5 ans alors que opposition maɗa on est de 48%, ko alliance kadi adduma ka présidence andintine noon on 52,52%, journaliste jon landitungo e fi mum e yiltitoto woni ko taarika wonɗen e waɗude kono no hani ka yiltitoɗen ɗon fiyo jama on faamo moƴƴa gonɗum woni ko feƴƴi hande ɗo gonɗum kadi woni arde dans les jours à venir ɓay on journaliste jo landike ɗum padre jabanoki tigi on jaba buye makko on ko tawata hari c'était satisfaisant mais ce qui est sûr o yawitino inino tun o ini ça va aller waɗi duuɓi 10 malgré bonne volonté makko on fof malgré ko marno anniye kon fof ko mari expérience ko fiwamagol Lagine o laamaki on duuɓi 10 laamande nde tawata o wawi laamade huɓito leydi ndin premier mandat makko on o woni e gerdugol opposition miɗo andite on tuma hari ko manifestation hari ko journée ville morte lundi mardi manifestation mercredi manifestation jeudi yaltinoygol wonɓe ɓen ka manifestation ji vendredi surra waraɓe ɓen yontere nden fab koye ɗum ɗo wonano waɗade o wawa laamade laamu makko ngu premier mandat makko on fof malgré ko eti kon fof ko wawi waɗude ko sengo ka courant o waɗi kaleta o waɗi ko nanditi e muɗum deuxième mandat makko on o woni e préparugol ko honno changer ta constitution on fi o laamo troisième mandat kon ɗum waɗi ɗum par ce que premier mandat o wawalmo gollugol o wawalmo profitude de few donc o décidi joni noon ɓay ko à partir de deuxième mandat makko on o fuɗɗi waɗude golle ɗen ko ma o jonne chance pour un troisième mandat voilà la conséquence hande ɗo hewta kam yiyata on konno wonno wattande makko nde donc c'est pour vous dire combien de fois juste avec 48% innaɓe ko opposant ɓe makko o wawali tenude bateau on o wawali joginde otowal ngal no faalira o wawali wadde ko faala miijiteɗo noon joni noon CNRD tawɓe ɓen ɓe ari ɓe ala expérience deuxièmement ɓe ardiri doole ɓe ari ɓe frustri fo ɓe ɗaɓɓiti ɓeeɗa ɓe monini ɓeeɗo ɓe monini ɓeeɗa ɓe yi ɓeeɗo no wawa yawde kono to yiwɗon ɓeeɗo no fokkiti
pire yen non hande ɗo non divorce mo ɓe waɗi ɗo on ko ɗon non woni fuɗɗade information on ko ɗon non live meɗen on mi faala yo jentita mo moƴƴa nami arowo annonce toujours piiji hulɓiniɗi piiji bonɗi kono miɗo hulani e moƴƴa nawnare Idrik yo fuɗɗo lagine nde tawata nden ɗon e yi Ebola déjà min minike e leyɗe goo no wawi wonde ara ko nder nawnare mon e worde fimo no wawi wonde kadi ara na nden ɗon taw c'est possible kono ɗe di'e ɗe reno ɗon ɗo ɓaleeje wonɗe sirkilude ari jindi e ɗe ɗatte ɗo e makitiji sifa matoto ka tawata haako e fruit e kala ko nandi e muɗum yoolike ɓeeɗo rewɓe ɓe yehi ɓe hoccitoyi ɗum ɗo ɓay ɓe faalaka perdude ɓe adda ɓe yeeya ɗum ɗo naata ka makitiji defe choléra ko ni men minorno dans les années 90 lagine choléra ko nawnare tawde kañum kadi ko hulɓininde warore yimɓe sinde naati nde wara e buy miɗo hulani en ha wota choléra kañum kadi fuɗɗito lagine miɗo hulani en ɗum ɗon ha pire ɗandiyan ɗo fop ɗa yehi ɗa naatoyi e foseji ɗandiyan ɗo goɗɗe majja yehi naatoyi e koloyji ɗandiyan ɗo yimɓe ɓen ƴogo e ɗan yara ɗan yimɓe ɓen gollitoro e ɗandiyan ɗo ɗon sikka o soɓe ɗo fop lootuɗo nde leydi ɗo yehi naata ko mois de mai goye wonɓe ni hay siwde siwa mois d'août naatali taw hari mi yi'aali foseji lagine no heewira sifano woni heewirde fewn ɗo ni ndi e ɓawluɗe no ilira sifano mon e yirde fewn ɗo ni no ila si onon har ɗo manditi ɗum ɗo min har mi mandaki ɗum ɗo ɗum ɗo non hara iwi ka opposition koy ara ɗum ɗo na sabotage mon e wolude mi wawlay o woni di concret ko tawata kon jungo suuɗata nange gibi mi mandi hoore an ko mon e yide kon hande ɗo no waɗa ka windere lagine leydi meɗen ndin hay ha hande mi yi'ali sifa ɗe lette ɗo no heɓa yimɓe laawi bona di'e saƴirana ni e yimɓe ɓen heɗen andi rowani ɗo ko ni ndiyanɗa warirno yimɓe e cuuɗi muɗum ɗen andi Fir'auna ɓay Allah fuɗɗike mo harkude o adduno e jambataji o addi kan totiji ndiye ɗen woni boɗeje o addi fuññande o addi ɗuma honno e gilɗi ko ara ñaama o addi baɗɗuma honno e kanu o addi piiji bus ko wawa lettude ɓe ɗum ɗo fof ko fiyo ɓe yilto e laawol ngol ɓe woni ngol tuma ɓe sonji o ɓe ara ɓe tawmo kanko annabi Musa ɓe noddan men Allah maɗa o ittana men ɗum ɗo so itti min jonnete yimɓe ɓen yaada e maɓɓe min jonnete bani Israila yaada e maɓɓe maɗum min ko ɓuri ko feƴƴino kon kañum kadi muusude ko noon o waɗori ha hande kan noon fuɗɗi noon tawde hara hande kadi ko ɓiɓɓe ɓen woni e mayde ɓiɓɓe makko ɓen kanko Firawna ko on tuma noon o fuɗɗi noon rekkilde a yawoyno ɗon ha tawi hande kadi hewtiɓe ngure makko ni jentite noon moƴƴa mi moni on e yewtirde ɗo noon faamo moƴƴa code mo moni on e yaltinande on e yewtino balɗe feƴƴuɗe ɗo fi Carrefour o magasin mo ɓe udditi ɗo ko wini ɗon ko Carrefour market wiwɗe jama on yo boycott wata yawton dey figurez-vous on chaîne udditaɗo ɗon na lagine tun o uddita hiɓe udditimo e pays ji buy kamɓe français ɓe goɗɗo hande addanimmi ɗo vidéo wonɗo très intéressante ka on vidéo ɗon no explique ko on ɗum woni objectif français ɓen ka tawata ɓe fermi chaîne ji maɓɓe via banque mo ɓe jogi ton ko onno ko banque française de l'investissement ou quelque chose du genre mi yeggiti inde nden kaɓe desidi hande kadi koye ɓe délocalise ɓe yiwa e pays ji goo sengo Europe on ɓe ara ɓe uddita sengo Afrique fiyo ɓe wawa installade ɓe waɗa concurrence kamɓe chinois ɓen si tawi chinois ɓen no udditade hande ɗo China Mall kamɓe kadi ɓe inni ɓe ara ɓe uddita chaîne de magasin ji ɗi tawata sabu yimɓe ɓen ko yiɗi kon produit européen luxe on ara ɓe yahay ton ɓe sooda mais guess what devinez quoi jibi ɗin magasin ji udditi sengo lagine on ɓe waɗi statistique ɓe ndaari sous région on ɗon ka ɓe yeɓe udditoy ton fop ɗi chaîne ji Carrefour ko lagine ɓe ɓuri marde difficulté mais ko onno ɓe ari ɓe waɗi ɓe installé ɓe aro ɓe yiidi e lokoɓe ɓe waɗi de maɓɓe contrat ji ɗin donc ko ɓen lokoɓe ɗon ƴetti responsabilité on sur le plan local mais ɓe waɗi andi no woodi inventaire waɗeteɗo kala uddituɗo business
o waɗa taw business plan o ndaara nokkure nden o étudia terrain o ndaara agasa so investisa e nder ɗum ɗo o ndaara kala ko tawata perte ji ɗin no wodi o ndaara ko onno réduisirta ɗi risque ji ɗin o ɗuyta ɗi o ndaara kala ka genji ɗi woni o maximisa mais si woni o bout d'un certain temps o ndaara affluence o ndaara bon e wanno projection se ngudditi o magasin ɗo lebbi arani ɗin ɗin andi ɗe sattay ka lebbi arani ko publicité e ko innete kon promotion ko ɗum waɗete on tuma hara yimɓe ɓen koye gelɓe anda fi nokkure nden service waɗe moƴƴa prix ji ɗin haray no ɗuyta promotion ji waɗe hara sa soodi goto a heɓa e ɗiɗi ha yimɓe ɓen wota nokkure nden ha yimɓe ɓen wowla noddidira fi nokkure nden hino anda on tuma perte waɗay parce que kala ko yeyeteno ɗiɗi ɓe ɗuytay ɓe yeeya goto ɓe eɓɓoya tuma yimɓe ɓen wowtoyi ɓe yeyoya prix mum on tigi tigi mi wi en ko yeyete mbuɗɗiɗi ɓe yeeya mbuuɗu ɓe perda si yehi ha jama on fuɗɗike wowtude ɓe yeyoya prix muɗum on mbuuɗi ɗiɗi si yehi ha wowtama net on mbuuɗu goto mo ɓe wonno perdude ka ara num ɓe waɗa konko yeyete mbuuɗi ɗiɗi ɓe waɗa mbuttati par ce que yimɓe ɓe wowti on mbuttati tammuru ndun ɗo ɓe woni heɓude ɗon ɗum ko ndun ɗo wata uddande ɓe yolde nde ɓe heɓuno nden ka fuɗɗode mais kamɓe déjà ka fuɗɗagol maɓɓe ɗo malgré prix ji ɗi ɓe kaasi ɗin ka tawata ko hana yeyede mbuɗi ɗiɗi kala o ko mbuɗu wona yeyede yimɓe ɓe ngala sodude donc perte on déjà o fuɗɗike profilade à l'horizon ɓe yi déjà ko tawata kon e wi en boykotu effet ko woni kon e wadde maɓɓe par ce que mi wi on nanen ɗo mini l'information koyo taw média occidentaux ji ɗin moratoire on i wi hande kadi pourquoi ɓe gayni signude contrat ji ɗin ɓe hendike ɗi ɓe falano ɗin so nani hande ɗo Rio Tinto noyne 2040 no waɗede promotion ji ko parce que compagnie ji ɓurɗi ɗin signidama e contrat yo taw ko contrat ko compagnie ji tawɗi ko occidental ji woni arde installé waɗa golle ka innete kon ko travaux ko génie civil on ko innete kon ko no madi ɓenta ɗum infrastructure ji ɗin kala ka innete ko jaga tellen ka construction mi waɗana en ɗo noon pause mi andintina en wonnoɓe gollude ɓen simandu mise à pied waɗama ton ha o yi syndicat yaltiɗo wonnoɓe réclamude droit ji maɓɓe ɗin CNRD fi fankingol ɓe noddi menerɓe ɓen eɓe menace woɓɓe maɓɓe promiti woɓɓe maɓɓe goto wondema probléme o wonay résolu sauf que noon ɗin compagnie occidentale ji pour la plupart français ji yii popularité makko on kanko Mamadi fuɗɗike heɓude dutti ji est ce que o tigi tigi waway tenude ɗum ɗon e hande ɗo non kala ka tawno hari sengo média occidentaux ji ɗin RFI TV5 France 24 journal Le Monde Le Figaro i anduɗon ɗin fof tawnoɗi ɗin hari ko ɗiɗo noddeteno inne no taw wolu ko ne feƴƴude ko lagine par ce que so woli ko ne feƴƴude ko lagine min accitay on ɗo joni min yahana woɓɓe tawɓe kamɓe ɓe haajakay ko wiyete kon droit de l'homme ɗum ko Chine Russie Turquie min yiltito e ko padre wonno wadde konko o arnak ɗo ɓe wonnoɓe wadde jon noon ɓen piiji ɗiɗi yaltitaniɓe goo contrat gaynama signade il y a plus de possibilité de retour ala ko ɓe inni kon ko irréversible ɗum ɗon laawike ɓe hendike ko ɓe hendoto ko donc ils n'ont plus rien à perdre deuxièmement ɓe yii o nawni ɓe andi ɗum ɗon ɓe heɓi accès e bulletin médical to yiwɗo ko yaltiɗo o yehi kankan o memminiɗo o waɗi ko dopaɗo ha hatti on ɗo yiide ino waɗa ko ne wadde ɗo ko ɓuri noon famude ɗum ɗo ko ɓeygu makko hari darnino jiidi muɗum ndingoy siɗon faala noon ndaare ɓiɓɓe makko ɓen ɓurɗo fanɗude duuɓi on ari e maɓɓe ndaaremo iyon ɗo noon hande ɗo burdu mo woni e wadde on ɓeygu makko ɓayno andi kono jiidori o mi andina on noon ɓe ɓiɓɓe makko ɗo ɓeɓe on ɗo yiide ɗo naaɓe fop nene gotoɓe goy jiwo makko on nawɗo won nene makko mi haaɗa ɗon mi ala natude vie privé makko on kono ɓeygu makko yiwgol makko anda hande ɗo par ce que ko haaju makko on goy woni ndarande debbo on ko haaju mo woni ndarande anduɓe ɓen noon fof portoy no andi moƴƴa porto e jiidi on ko ha honto ɓe hittini fi muɗum jon noon e yiiɗo duuɓi ɗiɗi kala hiɗen noddita dennabo e ngal ɗo no miɗo tañƴini ko jiw e ngal ɗo miɗo tañƴini ko jiw ngaray woni ko sawa e ngal ko ɗum mi tañƴini mi hotti noon mi hottoto woni en torike noon yo Allah cippimɓe hoore jam yahen futu o
kono hollugol on tun andingol on ko tawata haray no tonka kamɓe ɓe ala memude min mi ara memana on ɗo andugol maɓɓe ko honto fokkita kanko mo andi ko woni e ɓaɓande kon ko ɓiɓɓe makko ɓen ko woni e ɓaɓande kono jiidori wo si hande ɗo landi seedugol kanko perda si tawi innama kañum kadi ɗum ɗon kañum kadi are mo andi o perda jonno jama on fof koye taw ko seede lansana ɗi andi ko yeeso meɗen ɗo jibina goɗɗo wata moyde ɗo yedda inna ko ɓiɗɗo makko ni oɗo ko ɓiɗɗo amen en fof ɓe yi ɗum par ce que en fof ɓe yehi haaju en fof kadi en commantuno ɗo fi makko o ɗimmo ɗo kañum kadi ko en fof piyon seeɗa on fof o yi kayi ɗo reni ɗum ɗo andi ɗo no nanditi granjo amen go ñande go no doginde oto al fewndo tan 504 o dogini a o heno e pinere no doga o freni oto anga o tippi o ini o fof o yimi hoccu nde pinere ɗo ka on fof o yimɗo hocci nde ɗo ka o ƴetti pinere nden o inni o ƴawnode ka kofro ndaari o tawi kottoal makko ngal pinere nden sorti e muɗum alors que non o ƴettino fof seede on fof o yi ka nde ɗo pinere on fof o yimi hoccude ka goɗɗo hata imade ɗo ina mi hujjude on fof o yimi hoccude ka toal makko nde sorti oɗo kadi ko ɗum woni wadde en fof yiɗe reni nde ɗo pinere kontoɗe ɗe pineje ɗo kontoɗe sorti goɗɗo yeddoytamo ɗo janngo e janngo goɗɗo yeddoytaɗo ko ɓiɓɓe lanɗo on ni en fof yiɗen andi ɓeɗo ko ɓiɓɓe meɗen ni goɗɗo wata yeddoyde joni non kanko prépari ke ɗon donc deuxiéme élément ka information kaka tawata noon portoɓen ɓe yii wondema ɓe signi contrat ɓe andi ɗum ɗon hande kadi futotako ɓe ɗiɗi ɓe yi o nawni tammel muɗum ɓe yi o yiɗaka ni ko tongi waɗugol punna do on ko ha tawata ɓen yiwɓe ɓen andi ɗo ni se waɗi ɗo ku man ko ndi suspende ko principe ko ɗuma non ko be aba de la diplomatie leydi ndi suspendete si ndi suspendama non sina contrat ji tawno ino signa hande kadi mbuɗi débloqué take sina ko tawata ko innete kon ko côté humanitaire ko jama on haton jini wano lekkele laawi lekkolji sifa ɗum ɗon on ko innete kon ko intérêt mo tawata si ɗum ɗon suspendama ko population on sonjoto kamɓe kan non sori ɓe andi ɗum ɓe waɗata ko o yiɗo yimɓe yaltuno ɗo inni ɓaymo kankan yo ɓe profite ɓe ferma laawol ngol si ɓe fermi laawol ngol hande kadi o artata wonɓe ton ɓe inna waɗa déclaration wiya laamike ko kamɓe attoto soñjade par ce que si ɓe waɗi ɗum ɗon goo taw himo hulɓinir ɓe wiwgol ko min tun waɗata fewndo hande ɗo ni portoɓen ɓe aynayi mbuuɗi no lanniriɓe nder ton few goto fewnɗo wata ƴettude o responsabilité mi wolana on ka laaɓa pos goto e maɓɓe susta fewnɗo ni ƴettude responsabilité on intérêt pugol ko waɗi ɗo on o ƴettata o go o risque o waɗa ɗum ɗon tun jama on boycotamo hande kadi ara o heɓali ni légitimité populaire o ala kadi légitimité ɗuma honno o ala légalité o ala légitimité o ala légalité ko ɗum ɗo woni kulol maɓɓe ngol en deuxièmement ɓe nantodira hakkundeji maɓɓe ɓe fotta ɓe yiyali on mo tawata il pourra faire l'unanimité ko ɗum ɗo tongi punna do on waɗugol mo ko ɗum ɗo tongi mo mi wowlna on nanon on andi min mi yettike on je ne suis pas dans la dentelle mi arata mi wowla ko yiɗɗon nande ko mi wowlata kadi fiyo mi hottotum mi wowlanayi on les faits et rien que les faits no woniri noon iya non logique on an jooɗi ɗon tawa fewnɗo ni ɗa habbi wiyay ɗo pour fina bimbi ɗo nana inne o haɓɓama waɗama e kaɓɓol ta haɓbo ɗum taw o ni ka fewndi ɗo tan ta haɓbo ɗum kono noon muutike no ton kañum kadi ɓe tawata ha jaka e ɗum ɗon mi woltaɓen ɗon ko nara on faami no ton tawoɓe kamɓe ɓe ha jaka ɗum ɗon wiwgol ngol no wona waɗiri o no ton tawoɓe wiwɓe gueren ton taw seeden e ɗum ɗo e on passera à autre chose ɗum no ton mi wola no moƴƴana non ko mone wolde ɗo kon ɓendi non hakkilo non tigi anon hoore moɗon on fof on nani fi affaire o ardoise iwen ka tawata kon médiaji ɗin o yi joni ɗi foppi ɗi titrude ɗo ɗi waɗa ko tawno ɗi wayrino waɗugol ha jiɓinoɗen si ɗi waɗay ɗum ɗo ko alama goo ni ko alama goo woni ɗo mo hanuɗo yiwde décortiquon parce que no mi wiri on noon ɓe andi il ne tient pas il ne peut pas tenir o wata gaynude koko innete noon les états ɗi ala ami ɗi ala ennemi ko ɗi mari ko intérêt on weldali ha yo taw si ɓe yi intérêt maɓɓe on o fuɗɗike wonde enjeu yoɓe accite on haɓi dali ha ɓe yiya goɗɗum juuɗe ma ko ɓe faala ɓe ronka arde ɓe sooɗo juuɗe ɓe jiccanoma fi yoɓe hendo ɗiɗo ɗiɗi sa wawiɗi famude en politique e en géopolitique a soñjotako si a sikki ko ŋarima ɓe wonma gollitirde mum a falji
sa sikki ko doole ma ɓe holirma a falji, sa sikki ko jeydigal moɗon a falji, hay hakkundeji maɓɓe ɓe nantodira, hay hakkundeji maɓɓe ɓe welda. Koko Allah no yewti fimo ka alquranare goy. Seede on ndaare ɗo hande o tan on entre États-Unis et le reste du monde. Ndaron hakkunde maɓɓe États-Unis tigi e Canada kawtal mum, ndaron ɗon ɓeɗo wiyeede fayda ko kawtal ɓe hafituɓe ɗi fof, ndaare no ɓe wondiri no. Ndaron hande ɗo hakkunde maɓɓe kamɓe wontirɓe ɓen Europe, sinnama hande ɗo ni intérêt entre France, Allemagne, Italie e Espagne e Portugal iyon hakkundeji maɓɓe ko honno mo kala ɓabiranta hoore muɗum. Ɗum ɗo le ko hakkunde maɓɓe kamɓe on inneteɓe ɓen ko occidentoɓe ɓen. Jonnon gonɗum woni an fiyake ma taw ɗo nun joni innama ko guri danewi e guri ɓalewi. A wiide ɓeyno haccitanama e ɗum. A sikka ɓeyno haccita hande ɗo yogol ko debbo portojo o jombi ko français jo, a sikka ɗum ko haaju maɓɓe no e ɗum. Haaju maɓɓe ala e ɗum. Haaju maɓɓe ala ɗo yogol ko ancien légionnaire jo. Haaju maɓɓe ala e ɗum. Ko tanke mo waɗude ko ɓe landi kon, haaju maɓɓe no e makko. Tanke intérêt maɓɓe on no e makko, haaju maɓɓe no e makko. Nyande on intérêt ɗo lanni wo simo faala o wiyayimo so wowli ko parñitta yaltata, simo faala waɗa e on ɗum tigi de. Ɓe waɗino ɗum Idi Amin, ɓe waɗino ɗum Bogasa, ɓe waɗino ɗum Blaise Compaoré, ɓe waɗino ɗum ɓe andoɗon ɓen fof, let name them, ɓe hajaka e ɗum. Ɗum na haaju maɓɓe. Si tawi a wawi famude ɗum ɗo kañum kadi musidɗo, a yiway ka wonɗa soñjude hoorema, tampina hoorema, sikka CNRD e GMD folorima lawodi e ɗum ɗo. Ɗum ɗo mi wolnama ɗum ɗon bay hande ɗo gayni hewtiɗo. Mi yewtama min kadi les 5 vérités, nade les 4 vérités, les 5 vérités nanaɗi moƴƴa. Jon noon sen ardi eno mi wiri en non crise ji ɗin. On fof o yiɗo ardoise mo ɓe duwa on compagnie électricité o. Fawno kam wonno yewtude rowani hari c'était 120 millions. Hande ɗo ils doivent 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Sina mi fawi, si mi fal jali chiffre mo mi hayni on no circula sur jeli. Ko 200 millions de dollars d'arriéré impayé ko ɓe duwa hande ɗo on compagnie. Anditen non arna ko ɓe waɗano communauté internationale on ko yugol ɓe hatton jini e 500 millions fi organise gol élection ji. 500 millions. Jonno rien que sur côté électricité ɓe duwa 200 millions de dollars. 200 millions. Ok, goɗɗo go inni ɗo, wow, 1 milliard 200 mille, 1200 vues, ok, jakko wonɗo e wolde fi vues ji ɗin, wiyeteɗo Mamadou Sinna Diallo, par ce que en ɗo ndarude, si goɗɗo wawa lan corrigeude ɗo chiffre on, ko ɓe duwa kon sengo ka côté courant ɗum, 200 millions de dollars ɓe duwa. Ɗo le ñooge on tawaka ɗon. Pour on kadi malheureusement pour eux ɗiɗo tati non ko tawata en matière de business ino déconseilla, ya gollido e goto on, signita e makko contrat ji e domaine ji tati fo para no hawtondirara ko kanko. CNRD fi waɗugol pression e hoore Turquie, Erdogan, honno ɓe waɗi. Ɓe jonni Albayrak poron, ɓe tabintini ka tawno e mo jonnono ɗon, fi kala ɓe arno ɓe menasi mo e sa'i, fi yoɓe extra du padre. Ɓe ƴetti ɓe jonni ɓe menteni contrat mo ɓe mari donka poron, mieux ɓe jonni ɓe extension poron, keegono ton mo tawata ko kamɓe dowa mo livrode. Miɗo waɗa nde on ɗo hande révélation ji, mi fala yon sivude moƴƴa ka tawata live on heɓi ɗo 49 minutes, parce que koko inete information, c'est une clé fi wawgol cippiro. Kono hendorɗa information e hoore adversaire jo maɗa o heɓirɗa une longueur d'avance sur lui. On andi mi yettinoke on ɗo padre i wino ka woni ɗa, mi wawlano mini tun sondu ndun ndu yalti ka ndu wonnoɗon, woɓɓe goo sikki ko puuto mi woni e wolde fi mum, no padre i wino ka wonnoɗa. Pourquoi? Parce que ka wonnoɗon mi wawla, mi komantata buy, mi adday tu woni seeɗa. Ndi leydi ɗon no mari di intérêt ji e lagine, kono woni ɗin intérêt ji. Bateau o ko intérêt mo tawata si ari hewti sacrifiugol entre padre e ɗin intérêt ji ɗon, ko ɗin intérêt ji ɗon wonata privilège maɓɓe, ko ɗin ɗon ɓe hikkinta yeeso. Iɓe wakkili, si ɓe livramo ɓe livramo, si ɓe waɗamo sur écoute ɓe waɗamo, kala ko ɗum annete ɓe waɗa ɓe randa ɓe ya compte. D'accord? Ça c'était le premier élément. Deuxième élément on ɗen andi ko Albayrak kañum kadi wonno waɗude ramassage des ordures, kamɓe wonno yaltinde nokka kala ko woni ñooge naɓa ka dépotoir ɗum ɗo sunne hara ɗum ɗo ñoogeji ɗi ngara ɗi ɗuuɗali e nder saare nden, ɗuuɗali e leydi ndi hawtodira. E yiiɗo
dans les années 2017, 2018, 19, ka ñogeji ɗuuɗi haa ɗi yani ɗi wari yimɓe en yi ɗum. Kono on tuma ñogeji ɗin kaka dépotoir ɗi wonno warde yimɓe ɓen. Ganin ɗo no ñogeji ɗin kaka cuuɗi ɗi woni yadde ɗi wara yimɓe ɓen. Kon ɗum waɗi ɗum ko ɗin arriéreji ɗi ɓe duwa albayrak. 2. Troisième port on e yiɗo embouteillage wonɗon ɗo hande ka port ka tawata si bateau o fokkiti ka o fokkitiri o. Ko yo rew leweteɗe ɗen fopo o waɗa ƴaaɓo haa so hewtoya lagine parce que embouteillage no lagine. Ay moment donné ko ɓe wonno e wiide ko sabu tippingol matériel ji simandu ɗin. Rio Tinto ɗuma honno ko SMB Weining ɓeyna ko ɗum ɗon. Kono ɓe gaynino tippinde matériel ji maɓɓe neeɗi ɓe gaynino. Kono han joni embouteillage on no ka port. Frais ji additionnel ji no ka port. Ko ɗum waɗi ɗum. Ko sabandema ɗinkeji ɗi tawata ɓeeɗa no gollude expansion majji on. Ko ɗum no waɗiri ɗum ko paske ɗe wi'ayɓe tun on gaynitaki nder nokkure ɗon. So yehi noon ka page makko kanko Usu Jiga o yiyay ton communication mo waɗi fi rasirugol jama on. Wondema ɓe yiididi e dirigeant ɓe turkiɓe ɓen ɓe wowli délai nde ɓe jonnata on keeɗon fankingol njula ɓen fankina yimɓe ɓen rasira ɓe e rasira compagnie ji maritime ji ɗi wiwgol ngol ɗuyte tarif ji ɗin watte yawde lagine parce que ko wonɗon salade yahande lagine koko tawata batoje moɗon ɗen si ɗe yehi lagine ɗe tongoto. Kono ala famude o bataille no wadde hoore mo parce que média ala wawlande o fimo min noon miɗo arde ɗo mi yiye toon piiji ɗin bee ñaaka payi o andi mi ni on je ne suis pas dans la dentelle ici. Les faits et rien que les faits. Nakari par émotion mi wolita ko ɗum waɗi mi hawtindira information ji ɗi mi hawjata fi majji. Ɗiɗo fof har miɗo marani on ɗi haa ngal ñallal hande ɗo hari feƴƴa. Si mi wolino fi majji aɗo ngal ñallal yimɓe ɓen wedditotono. Essentiel on hari ko waɗugol o communication hande ɗo fi yo communauté internationale o yi'u. Wondema en waɗiraali ɗo élection joƴƴinɗen parlement fiyo taw ko représentuɓe peuple on sen investisi e ndi leydi ko perte wonɗe e wadde ko risque wonɗe e wadde jawle meɗen nde. Ko ɗum si mi fuɗɗori yewtugol on Carrefour atiɓe ƴettude risque on risque calculé tawɓe ɓen na jawdi maɓɓe ɗin ɓe addi ɓe na digoyi ɓe signe du contrat fourniture ɗin compagnie ji wonɗi sur le plan local tawnoɓe déjà c'est des acteurs locaux kamɓe ko ɓe waɗi wo ko addugol logoji ɗin e produit ji ɗin. Et puis de misal no wawa si tawi ƴetten ɗo misal ɓe yeyoɓe liƴƴi ɓen andi saare kala no may yeyowo liƴƴi no andirɗen noon boseri no woodi saare kala. Joni noon goɗɗo tawa hino Conakry inne ƴetten Sony Pêche hiɓe addude liƴƴi kamɓe ɗin liƴƴi ko o wonɗo on sur place ko on woni wadde commande on o yoɓa ɓe kamɓe mbuuɗi ɗin haa gasa ɓe adda ɓe livre. Mo wawi noon wadde logo ka yeeso magasin makko o inna ko produit ji Sony Pêche mi woni e yeyude ɗo. Kono si o ɗo marchandise tippinaɗo ɗon marsali na Sony Pêche woni e perdude parce que Sony Pêche hendi mbuuɗi muɗum ɗin si waɗi livraison o Sony Pêche perdata. Ko on wonɗo sur place ɗon mo tawata jama on boykoti ƴettali liƴƴi makko ɗi yehi sodoyi gartoɗe goɗɗo ɗe ma yehi sodoyi tewga ɗenga ko on woni e perdude. Ko ɗum ɗo woni ko ɓe woni e waɗude hande ɗo on Carrefour wonɗo lagine on Carrefour market. Si en continue noon boycott on no mi wiiri ɗo perte on ko wonɗo sur le plan local on woni e perdude kanko kadi ko ɗum wonoyta conséquence on ɗon ko yo nodde fournisseur jo makko on winna toon addana marchandise parce que komi sodno ko juuɗe mon taw mi wawali yeyude. Donc objectif fokkitanoɗo wiwgol ngol hande kadi meɗen installade Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, lagine un peu partout e nder Afrique on lagine no waɗede sur une liste sur une ɓe wadde ko ɓeynta kon drapeau ɓe wadde ɗon étiquette ɓeynta kon flag lagine. Attention investissement on lagine ko risque siɗo waɗude parce que menen collaborateur ji amen local ji on e hino situation mo fewndori on lagine mo naɓi marchandise ɗi tawata jeyon ɗo no yewtidede ko honno waɗirta retour ɗi artire ko amen min dara sima wawi mo jonitude seeɗa pour ne pas qu'il perde. Do you guys see that? Hiɗo jentiti moƴƴa ko moni e wolde kon ɗon siivude moƴƴa chaine on hiɗo reni combat on woni e waɗirde noon. Encore une fois mi fillito ƴiƴe ala yiite ala hayre ala hoyre ala ko boycott économique wona e waɗede ko combat idéologique wona e waɗede ɓay tumɓe ɓuri en doole
hiɓe mari ko en jogaki kono eɗen jogi enen laamu ngu tawata ɓe jogaki ngu tawata ko ngumɓe hatton jini ko ngumɓe faala juuɗe men puisque noon ɓe jaɓali nantodirede enen kadi en hollayɓe doole ɓe jogiɗen nen ko ɗum woni ɗen soft power ko ɗum woni on soft power si ɓeɗo fof yii kaɓe habbi ɗon wi'ugol ngol ok si ɗi élection ji ɗo waɗi on parlement ɗon ko women signidata e mum contrat si tawi noon fi joƴƴingol o parlement ɗo yimɓe ɓen holliki de sans fiche ɓe faalaka ɓe wonɓe yaade ɗo no seront pas leurs représentants c'était ça l'objectif mo wonne ɗe wadde o on ɗon noon le message là il est passé addanɗo lan information immo on fi affaire fi on ɗo ko rawna gurijo wontirɗo sengo France ɗon mo mone yewdude mum hanki jemma ɓay mi gaynila e bon mi yiltiti e makko min yewti mi yeetimo le message est passé ko inni kon gere wakkilo ɗon ɗum ɗo waɗa bimbi kam mi immoto tawi déjà o yeetike lan o inni médiaji ɗin seron o zague o innimi même si Dieynaba Touré menasiɓe inni observateur ɓe ɓen nayo wowlu ko feƴƴi kon ton o inni ɓe jonni consigne yo médiaji ɗin wowlu les faits et rien que les faits mi wolata inde on tigi ɗo c'est quelqu'un de très haut responsable wontirɗo sengo France mi wola leydi na non français jo en tant que tel kono ko jooɗiɗo France ɗon o inni kamɓe kadi rôle mo ɓe jouata on par ce que intérêt ji maɓɓe ɗin ɓe faalaka ɗi wonu menacé ɓe jonni consigne désormais moratoire on ittama ko woni e wadde ko lagine désormais ɓe wola e fi muɗum désormais omerta wonno ɗon ɗo wiwgol ngol hande kadi mi wolata fi droit de l'homme ndaare ɗo ɓeygu tigi oya honno Habib Marwan ni no invita argol waɗa colloque ko colloque ka ko ɗum ko invita mum sengo Europe je ne vous dis pas que c'est lié hein? C'est pas lié à goɗɗo sikka que nous avons quelque chose avec lui ɓe nangamo soñjugol ko hollugol on tun combien de fois billo ba en ɓe landino ke siɓɓe maɓɓe landino ke haɗi visa fi immagol ara France ɓe salaniɓe ɗo noon ɓeygu makko Habib Marwan hino autorise ni argol hendo primo modi makko duwano hendade sengo France ton goɗɗo noon innayi ɗo joni c'est différent ɓeɗo ko journaliste ɓeɗa ko activiste non terlen ɗon journaliste ɓe ɓen e activiste ɓe ɓen foppi no mari accès ji goɗɗi je dirais même foni ke men gueyen accès mo ɓe marno on Habib Marwan haɗi ala on sengo France ɗum ɗo ko parenthèse tumi woni e wadde ka tawata live on heeɓi ɗo 58 minutes jentite e moƴƴa parce que jibi ɗo naɓi yeeso ça va être très déterminant littu meɗen o si hari hankin no wi'ede France no wallitimo France no protège mo États-Unis no couvri mo ɓeɗo e ɓeɗo no couvri mo hande kadi ce n'est plus le cas parce que yaltitaniɓe kene few anton noon ko ɗum ɗo ɓe holorno fiyo ɓe heɓuno ɓe débloquera mbuuɗi ko ɗum ɗo wonno dernier recours maɓɓe on si yimɓe ɓe yaltiɗo ɓe wawi joƴƴinde o parlement ɓe fuɗɗo noon signude contrat ji mbuuɗi fuɗɗo arde ɓen noon ɓe habburi ɗin contrat ji tigi ɓen no mari leur propre probléme financier ɓe ɓuri holorde ɓen ko France no mari ni probléme économique e nder communauté européenne on tigi tigi ɓe mari ɗum ɗon ɓe fokkiti élection ji hiɓe mari ni mésentente tigi ka parlement maɓɓe ti fi ko honno ɓe famotirta fi affaire ko honno mbuuɗi débloquerante ɓeɗo entre agriculteur entre transporteur prix carburant ka fewndi fawn ɗo tout est au bord de l'implosion géopolitique on hande kadi woni redistribué wonnoɓe wadde Canada pour votre information fournisoyta pays européen jigo en termes de gaz ka tawno kon hari ko Russie jonnaynoɓe ɓe signe di contrat kamɓe e Canada pour vous dire États-Unis kañum kadi no wadde rétropédalage fewno ɗo signidigol e pays ji wonɗi Amérique latine fino ɓe wawa heɓirde kamɓe kadi no ɓe écoulira produit ji maɓɓe go ma ɓe heɓa accès e produit ji go kam yeeti on wo jiiɓol du monde ndun kandi woni fewndo ɗo ni hara mi wolanali on faami tun fi wata on woni éparpillé information ji mumen jonde ɗin ɗo kondu reteno ton ka côté électricité ɓe ya wi'i ɓe retire bateau maɓɓe on ils sont en négociation fewndo EDG e laggine ɓay tum ɓe andi ɓe wata tenude ardoise on ɓe faminde ko kamɓe tigi woni liberté bateau on yo bateau on yaw si on noon bateau yehi ko ne hikkoyde ɗon conséquent ɗum ɗon hewtami yeto préparane ɗum ɗon sengo ka poubelle ji yimɓe ɗiɗo vont sauter ɓe waɗay ɗo remanima mo tawata ils vont faire sauter 2 fusibles voire même 3 fusibles premier fusible on ko sengo ka courant wonɗo responsable on courant ɗon mi sikki kañum kadi ko on ɗo woni sinam fayino ko oya ka ñooge
kon on ko feerejo oɗa ko won ɗon ka sengo ka carburant ko on kañum kadi woni responsable ka sengo courant e carburant mi sikki ko goto on ko suudu wotor ndun hawtindira ɗon. Bref, o ka ñooge wiyete ɗon Camara kono ko Abakar Camara wiyete ka konno wiyete ɓe dampay mo. Wontir ɗon kañum kadi ka sengo courant on ɗon kadi ɓe dampay mo. Sengo kañum kadi ka mbuuɗi ka tellen ka banque centrale ɗon iɗen andi no ɗon wonɗo gouverneur ino ɗon wonɗo tellen ka budget ino ɗon wontirɓe ka finance goɗɗo e maɓɓe ɗo yahay. Ɓeɗo ko feasible ji wona ɗe sutinede ɗin fiyo wono awa ɓe nani ko wonɗon e wolde ko kono no woodi ka feasible ittoyta. Courant on ko mankata ko, crise de liquidité o e crise carburant on ɗiɗo tati feasible wata ittude ɗiɗo. Préparane non augmentation carburant on no mi wiri on non mi ala wowlande on ko yiɗɗon nande kon, miɗo wowlande on non ko hanuɗon nande kon. Joni ko on ɗum jama on hani waɗugol on waɗi hande ko habbirano ɗon kon, on waɗi hande ɗo ko yimɓe ɓen hanuno waɗde ko gibineɓi désolidarisagol e koko ɓe heɓi ɗo. Mi fala noon yo jentito ka tawata live on o heɓi ɗo 1 heure 2 minutes. Mi fala yo jentito ɗo audioji ɗiɗi mi waɗanta on ɗo heɗitoton ɗi audioji ɗin peut-être même tati. Audio arano on ko yawɓe ɓen tigi mascarade maɓɓe on ɗo Yero Balde mo tawata on contre vents et marées o tawama e ɗuman no jentiteɗo yewtere makko observation mo waɗi mo tawata on observation ɗon va se retrouver sur des PV jentiteɗo yewtere makko ni. Ay encore o téléphone ko toujours ko mauvais tour o jowatanmi mi holoramo ɗo mi ƴetta mi waɗa audio. J'essaie de faire jouer l'audio dans un premier temps tawa pour X raison ngara ko mi redemaro téléphone on si mi redemari mo ɗon waɗana noon gasara on hawri koye vidéo on kono mi waɗa ɗo heɗito ɗon observation mo waɗi on mi heɗintina en ɗo kañum kadi goɗɗo e maɓɓe kamɓe wontirɓe sengo laɓe ɓen kaɓe fewtota e makko ɗo ɓe landomo fi fonike menge en. Mi heɗintino en ɗo no message mo fonike menge en addani en ɗo mo hanuɗen heɗitagol. Mi wolno ñande gogo e fi audio minni kaɓe woni toon ɓe addani en message yen heɗito message on kono direct gurdu ɓe fuɗɗi dogude yawgol anda kaɓe woni ɗon so ɓe mari accès téléphone. Mi wowlitali fi on audio ɗo hande ɗo noon mi waɗa heɗito ɗon ɗo donc pooɗe moƴƴa noppi si tawi audio jaɓi jugol ɗo mi heɗintina en ɗo ko Yero Balde wi ko par rapport e konno waɗi ɗo observation e ko feƴƴi hande ko. Nani? Voilà. Où est le couvert? Ben andi ko ine te kon irn no mari ko ine te isoloir ton sikku men faldigo ko men inni kon urine men fal jali ko me windi ɗon kon ko urine ko irno to ano windade men te pas me windi urine isoloir on kadi ko urinoir. Donc irno on woni irno wo si tawi hara hino hiwa hino ombi goɗɗo wawata udditude naadama yaltina goɗɗum ɗo non la mise en scène est très bien faite. Dénonciation mo kañum Yero Balde fala waɗude on c'est très bien fait parce que o wawi yaltintinde élection wonɗo e waɗude mo tawata hino way tun si innama syndicaliste ɓe ino votude dans une salle à main levée ko yimɓe ɓe ino bon ko hombo tawti fof tawna jungo tawruɓe ɓen compte goo ɗiɗo tato nayjo c'est à dire vote on hara na secret hande kadi hara no laaɓi poste senede no hakke ma ko tawi hiɓe andi ko gymnastique ɓe waɗugol ko simple formalité. Yero Balde holli wondema hayka naadete ɗon urne ko innete kon bideten on plutôt ka o naadete ɗon ka urne kankirawal ngal ka naadete ɗon woote ɗen tawa hingal seela ko ɓenta seele ko yo taw hingal haɓɓa ko naada kon yaltintake goɗɗum go kadi ɓeyditatake hoore mum sinnama biroji ɗin fermi koye taw ko woni nder ton kon hino seele ko kamɓe aroyta uddito e yeeso jama on fof yuppa lima o landi o inni on to on mbalo ngon debbo wonɗo on ka nder sal ton inni on n'a pas reçu jentite nane de
o landike ɓayɓe inni debbo on inni amen hendaki ko ni men hendori keesuwal ngal udditi ko horde hay beɗo dewtaka hoore muɗum ɗon ko ɗo woto ton inni ɗum ɗon a yahen probléme o inni kombo woni président on ɗo kombo laami kombo ardi nde nokkure ka wona vote ɗum ɗo mi wolanta on ko tawata kon ko ataya ɓe woni e waɗude nokkeli goo ko balo wona fijede nokkugo ko danni enen to andir ɗo non toujours no sa yimmi ka yehi luumo fulawa ñande lanjari ko no way lanjari bete yimɓe ɓe garayno ɓorni arayno jindude ton ɗum ɗo noon ɗon andi no woodi luumo e waɗetekoy ko tawata haray sikoye feƴƴi ko tumatay inna otowal no feƴƴude wo mi ɗo andi ti ɗum ari wansam ɓe inna bon otowal iwoya jeywol ngal iwoyay ɗon e tenere nden métre kaari métre bidon ɓe rewoyay ɗo métre mangol ɓe reway ɗo haray ko habbagol kaaru maɓɓe kon si ɓe rewoyde ɗo ma ɗum tiyotawal ngal nenen ko honno ko nenen jaywol kako nenen honno ngal wiyeteno tiyotawal ngal rewoyay ɗo haray habbe metko boy en ɓe rewoyay ɗo kanko honno e modi ma ɗum nenen petal rewi ɗo ari mi andi kam woni pay ɓeyna ko nenen petal o yiiɗo eno wole fi petal ko honno kako honno modi ko nenen petal de mi sikki ko noon ɓeynata ton ko honno ko nenen petal ko tiyotawal nun kanni on tawno ngal rewayno ka hoɗo amen ɗon tubbu ngal yaha ɗa honno e ko honno modi hoɗo ngo wongo won takko amen ɗon ko honno modi ka baylo ɓen ɗa ka kante ɓen ko honno modi ko tu vois j'ai un blanc dans la tête là ka ɓen ka goɗɗo wallitolan ɗo modi mais c'est pas possible là hoɗo ngon tigi takko ka amen ɗon je n'arrive même pas ko honno modi ko ndara jonsi seɗɗa tiɗɗo angino ka nder live ɗo bon bref koye luumowoy koye andu ton koye tawa hara otowal ngal ko yurgol ngol ya habbo simo moto no rewoyde ɗon ma ɗum si kamiowal on ngal yaade dongol no rewrude ɗon otowal on ngal yaadide ton habbo on ɗon si on ɗon no addere ko non wayi biroji ɗin hande ɗo koye wonno e ha si innama addoɓe ñameteɓe yiyoya on ino aroya yurno ko honno ko maafe hawde kaari ɓe woni wadde ma ɗum aw kaari gayni defude a walle men ɗon addano men ñamete on ko non wona jooɗore ko ɗum ɓe woni waɗude ko non woniraka biroji maɓɓe ye vidéo ji maɓɓe ni kono jentite lan nalta o ɗo emi commentu pandi o nani jentide o nani kanko tigi mo waɗande ɓe observation que ça devait être scellé ça c'est le minimum ko ɗum ɗo woni beeyaba yimɓe inni jongasi na samme ina honto kañum kadi ina bummalol ina ɗiɗo fof ina kono modi ko honno modi inde oɗo gon ko takko modi ka amen ɗon modi sa lumbi cangol ngol ɗuma on honno tubbu on ɗo yaha hewtoya ɗo gon modi ko honno ka karmukoɓen ko no modi mbaylayno ɗon kadi karmukoɓe jannoɓe kadi no moƴƴari tiɗunoɓe ka kono modi karmukoen on no modi bon artoya ɗo mi gaynde bref on heɗitike nde yewtere ɗo jeni noon mi waɗa ɗo noon kañum kadi heɗito ɗon yewtere nde goɗɗo e candidat ɓellaɓe waɗi candidat jo justement GMD ɓayɓe landike mo ɗo fi affaire fonike menge en jentite ɗo ko wolta ko oɗo coordinateur FNDC labe on hande townuɗo kollum fi ardagol commune urbain on hawti o yaltude ka bureau mami moƴƴe ko mami wowlola fi waɗugol ko hananimo kon fi droit d'auteur on landal ɗulle koko humodiri e ɗimmoɓe makko ɓe o na balalaliya inni mangol na jaga na dokore kadi na ɗiɗo fo tuma wolɗon inde nde wo na jongasi few na tayre kañum kadi ko na jaywol kañum kadi ko modi ko honno modi ka ɓeyen ka kante en ɗon ka ɓeyen honno ko ka jaw kante en ka ɓeyen harana fufu kañum kadi kaɗa ka na reedu fello kañum kadi modi ɓe comment ça possible ko honno modi inde nden na bappe kañum kadi c'est pas bappe he ko si a feƴƴi tubbu ɗon a feƴƴi hakkunde na hoore par ce sa feƴƴi hoɗo tubbu ngon ɗon a rewi cangi a feƴƴi cangi on ɗon ƴawoygol ngol ɗon wongo ɗon modi gelé au bout de la langue min nayo mi yaltin tun inde nden harande muti
jentite oɗo alhabib ko wowli kon ɗo ɓay ɓe landike mo fi affaire fonike men ngeen odi ka FNDC ɓe anda ka fimu fewdo o sayɗo ɗum ko wano fonike menge e billo ba nane ɗo ñallal hande wangal ko élection e arɗen waɗugol ɗon andi hunde kala no woodi e sa'i mum on hunde kala no woodi ka yewtete ɗon e no yewtirte noon e noon e no nane de ko woni e wolde ko hande ɗo ko fii en ari en voti mi ari mi voti donc no jama on yaltiri noon haray ko ɗum wonde yewtude ɗo donc haray on sujet ɗon miɗe wawimo yewtoyde ñande goo hande fii maɓɓe o nani woɓɓe watti ɗo ay wadde ɓe wiyeteɓe hasmiw ɗo ɓe wolde talle exactement ko talle ɓe wiyeteɓe ɗo Alassane Hawa Ba ko talle wiyete exactement talle ko inde talle nde wonno lan ɗum annade ko talle tiyotawal yahowal ngal mum talle ɓe inna ko nenen petal hari si wi ma nenen hoore wuri ngal ari ɗum ngal otowal ngal hakke maako tawata ngal ronki hari pelle go ko ari e ngal waɗayno ngal wawa ƴawde pelle ɗen hakke maako tawari ngal ronki ngal ronde leɗɗe haa ngal ƴoɓo ngal ara ngal rewa ɗon payi no fanɗi mo ampaki ngal otowal hakkunde ka ngal yaltiti samme on ɗon rewgol takko hoggo ngon ɗon rewa berɗe ɗen haa hewtoya talle no fanɗi payi kun ampaki ɗum talle fetal voilà merci beaucoup ko talle voilà au moins siɓɓe ange no ka nder live ɗo au moins tawɓe ara sin yegitinde ko ɗo ɗin kamen ɓe awa langanditide je suis tellement content hande ɗo oɗo noon suka alhabib ino ɗo ɓay ɓe landike mo fi affaire fonike men ngeen ko wowli ko mi waɗa ɗo noon hetiɗo ɗon message mo fonike men ngeen waɗani en kaɓe woni toon mo tawatay no haani ka yiltitoɗen on message ɗon écoute mo moƴƴa mais konto message woni c'est pas possible ñande mi jeesidi wo mi waɗana en écoute ɗum wallahi le message l'enregistrement il a disparu et si ara koye téléphone goto ɗum woni enregistrage ça je n'arrive pas à comprendre wallahi majjitike lan ɗo taho attendez je vais continuer ka enregistrement ji ɗo parce que nanen ɗo je l'ai même écouté de nouveau mi waɗi mi écouti nanen ɗo l'audio non c'est pas possible hande min Allah sincèrement ça m'étonne non ça doit être là quelque part wallahi mi yitali fes alors que je l'avais enregistré de nouveau pour pouvoir le jouer wawo mo écoutude wallahi mi yitali mo few anyway si mi yititi je vais vous faire jouer l'audio hakkunde ngala mi yitali mo few ko mon yide ɗo kon c'est des choses qui n'ont rien à voir few anyway non, attendez. Ça, je vais pas laisser celle-là. Je vais aller dans compte de mes enregistrements parce que me doit dire rubrique. Non, ça c'est curieux. Donnez-moi quelques temps parce qu'il faut que je recherche cette vidéo-là. Il faut que je comprenne le mécanisme. Je peux pas accéder à cette vidéo-là quand je veux. L'audio en question, mi sauvegarde moi. Mais puisque j'ai deux téléphones, est-ce qu'il y a un sauvegarde ça reste dans un seul téléphone? Ah non, là, si c'est... J'espère au moins que pour renouveler enregistrement, on efface ça en tant que tel. Alors, je peux retrouver ça ici. Aïe. Ça, là, si vous voyez ma face en ce moment-là, parce que et je voulais vraiment vous faire écouter ça. Je suis dans mon téléphone en train de faire les recherches. Non, c'est pas possible. Yeah. Je ne le retrouve pas. Voilà, je ne retrouve pas l'audio en question. Je ne le retrouve pas. Et je ne me dis que mon inquiétude, c'est quoi? Fille ou waouh, manade, mi enregistrement de nouveau. Et j'espère que Haraon enregistrement mon miwadidon, ce n'est pas que ça a tourné et puis ça n'a pas enregistré. C'est pas possible. Ok. De toutes les façons, fametung l'information à retenir. Hande o live do katawata hebido 1h15.
gibiɗo naɓi yeeso haɓɓe moƴƴa sentirji ɗin prépare ɗo moƴƴa CNRD décidi dartoto malgré ko ɓe reni kon fof ko ɓe fokkintinɗo ko gasata ka kiikiiɗe ɗo il faut nous faire un bilan ka ɓe félicitoto caractère calme pacifique déroulement élection ji ɗin ɓe wi'a en y a eu quelques incidents mineurs ɗi tawata entachata par exemple bureau ji fotti uddituɗi avec certain retard mais ɗe tawata ɓe prolongi retard on fiyo ɓe wawu lannitade e ɗin bureau ji ɗon ɓe wi'a en nokkeli goo matériel électoral manki mais vite ɓe ƴetti disposition ji ɓe ari ɓe couvri mankom ɓe inna à certains endroits représentant ɓe hari alano ton ɓe inna par exemple nokkeli gono ton urji wonano seeɗe fiyo ɓe wawu justement non invalidité ɗin bureau ji par ce que ko bureau ji ɗi ɓe andi candidat ɓe ɓen ino hanuno fotude ɗon tawɓe ɓen ara ko opposition maɓɓe on hanki kadi information no circulde ɗo ka wiyano candidat jo Kubia on mo ɓe innata on ko onno modi kono Fodé Balde ɓe nari lete kidnappé qu'il était porté disparu on information o circuli ɗo hanki que je n'ai pas cherché à vérifier parce que pour moi ana etagi no ɓe waɗirto o hakkundeji maɓɓe miɗo yetade on ɗo ko ɓe yaltinta kon ɓe sakkitoro janggo yaltinangol en victoire écrasante mo tawata on GMD heɓimo sur plusieurs endroits ɓe senda ɓe okkitira seeɗa ɓe geɓa seeɗa ɓen ɓe tawata ko alliéɓe maɓɓe à certains endroits toujours senda suɓo on jon noon si ɓe waɗi ɗum ɗon on gibi janggo est ce que ɗum hino hani en découragé de e cippirgol on ɗe wadde ko non 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 mi yetike on c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer ko gibi ɗo non cippirgol ngon woni e natude phase go on phase mo tawata ɓe suɓike defyugol en ɓe sikki kamɓe tun ɓe wawai yaltoyde ɗum ɗo e yora de départ ɓay tun hande kadi ɗo ɓe gayni wadde ko ɓe watta kon fof ɓe haton jinit ɓen e mum ɓe gayni gollitirde ɓe ɗiɓi ɗo naɓi yeeso hande kadi il faut se dire mo kala ɗo ɓe yi capacité muɗum on mo kala ɓe yi ɗo ko honno fotata règlement de compte ji ɗin noon e purge ji ɗin fuɗɗoto noon gibi janggo préparé moƴƴa de allié comme opposant o yiyay noon ko waɗoyta kon dans les jours à venir vous allez être surpris à la fois et étonné joni noon enen ko on ɗum hanuɗen waɗugol en tant que combattant ko en jogo ka jogiɗen ɗon si ɓe yiɗo ha ɓe installe on parlement maɓɓe monocolore ɓe waɗi sénat maɓɓe on ɓe waɗi ko ɓe watta kon fof légitimité on ko enen jogi ɓe ala légalité ɓe ala légitimité gibi ɗon non heɗuɗon noon si ɗi crise ɗi mi wolani on ɗo ɗi fuɗɗike gogota o heebi le margol mbuɗi ko jogiɗen kon sode ñamete na don ka cuuɗi moɗon hebilo ɗon mbumba e on accon commerçant ɓe ɓe yerko commandi ɗon kon gere waɗon stock fiisi piiji fuɗɗike mankude waɗe stock hara jama on heɓali rupture de stock na don maaro na don sukkar na don farine ko satti wo ko satti si tawi no woodi hara sattali taw ko wonde tuma cogguji ɗin sattata ko ñande tawi hay seɗa jogi mbuɗi ɗin a yiyata woni ɗon mi fillito fanunde anden hande ka mun e yetade on ɗi wonɗe arde ɗo na fiyon hulu na fiyon ɗenƴo na fiyo deedi moɗon ɓendu na ɗum yone wolirde ko fi ndeññande no hewta tawa mo kala eno jiɓi ko no heɓirta par exemple litre essence ma litre gasoir ma ko no heɓirta farine fiyo joɗu biredi ma ko no heɓirta maaro fiyo ñaamu koyo taw no woodi magazine ji tawɗi haysino satti yarmarɗo mbuɗi o wawa yaade heɓoya sooda nayo yahe ɗo ha tawata alaka port alaka magasin alaka cuuɗi ko ɗum yone wolirde gibi hande ɗo jon non on crise ɗon si o waɗi ko on ɗon noon facilitata komi wi on kon par ce que mi yetike on nini ɓe discutude konno ɓe sensirta mbuɗi ɗin ɓe nantodira hakkundeji maɓɓe ni ɓe discutude konno ɓe heɓirta biyeji towɗi biye mo ɓe woli fi muɗum on do 200 000 kako do 100 000 mo ɓe faala yaltinde on hiɓe yewtude fi makko han joni gol ɓe ittali on projet maɓɓe woɓɓe noon inni yoɓe senso few ɓe iwa france franc guinéen on ɓe yaka franc CFA ɗum ɗon fof ça se discute ni ça se discute jon noon ɗum ɗo fof an a jonnama o information ɗo hiɗa heblani hara njulaɓen o weltanama moƴƴa ka tawata kon o yehi o retiri mbuɗi moɗon ɗi
o retire on weltanama moƴƴa ka tawata kon on faami consigne on onon ɓeɓe notaki hande ɗo maskarata maɓɓe on o weltanama kañum kadi tonin ka ɓeeɗa fof weltana ɗon haray no gasa kami fuɗɗito wadde live ji ɗin e nder semaine on par ce que bientôt min ferma l'école si mi fermi l'école on noon aray jeudi tan e nder semaine on fi toujours algol jonna on information ji rete noon o live ɗo crise ji wonɗi e arde ɗin iɗi arde nawnare makko nden inde ɗon taw yiwdeɗi image ji makko wonɗi e circude ɗo yiɗo e photo makko ni kam woni e ndarde ɗo photo makko eno circulde kaw ɓorni jacket waɗi lignetije jogi ɓeygu makko waɗi doloke nder mo tawata président ino ton yeeso makko ino windi ɗon GMD président on photo simi gayni ɗo mi publiana en mo faalaɗo yidde mo wonon yo yawka page Ansou Damaro yi on neɗɗo ɗon faamon ɗon si tawi ko yalti ɗo gon himo wicco ñande gamol ngol ɗo fi fennugol men wonde ma o nawna o sikki ko minen woni wadde minen na minen wonɗa wadde ɗum Mamadi feni fiɗi fene kadi hocca siɗa nawni ko an andi si a nawna kadi ko an andi siɗa nawni suuɗi kadi fo ko an andi ɗum sonjatalan sonjata kañum kadi wawɗo wa ce qui est sûr mo suuɗi nawnare nde suuɗoyamo nde suuɗaymo ɓayde naɓaymo ka goɗɗo humpitotako kawnto woni ma nde suuɗamo nde naɓamo ka goɗɗo yata tawoyamo en tout cas ka wartoyta joni noon ko an andi suɓo ko faalaɗa o tori kala yo woni ballo meɗen allahumma amin hawrinde en sababu allahumma amin o weltanama fota le combat continue la lotta continua merci beaucoup on jarama. On s'est rendu compte de ce travail à faire pour créer l'importance